their respective areas. Mbarara City esingwirwa omupiira gw'okubanza mpaka za Nkole Cup wanyuma y'okuteerwa isinjiro goal 3-1 omuka owaayo. Clinton Kamcha igwireho kuteeba kwa Mbarara City mu dakiika ya 6 wanyuma y'omuzani Joseph akandwanaho owa isinjiro amazira amasiko bwa nyuma y'okubateera goal 2 z'akafuurizo. Omudakiika ya 93 atwire Hirare abakutwire omutima na goro ya kashatu. Murongo kato oli omutendeki wa Isinjiro District araganisa abanyisinjiro kuba arikuza kuraba harengooru bakeyongerayo n'okwakakanira ekikopo eki omurundo gundi. Nzina wangula ekikopo last year n'Isinjiro owagizi bafa ab'Isinjiro eza kuba obawa ekisuubizo kyaffe nti tugenda qualifyinga Wambala obojje waffe this time wetegeke bulungi kubanga tulina essuubi lyonna kitugenda kukola buli kyetaagisa okulaba nga tuwangula omupiira guno. Ono omutendeki wa Mbarara City ayerekera obutashemererwa wanyuma y'okusingwa nikwekuraganisa abahagizi kuba arikuza kutereeza enshobi zaabo. Mbarara City babatajja kuwadira olunaku luganira waliwo badede tuga office but still tukyali mu race akola bebe wangu omupiira wenza mwenda tubatulina polisi tukyasobola. Isinjiro District niyo yahangwire ekikopo eki ekya Nkole Cup season ekwire kandi n'obwa hati bakiri mu mpakezi bino obubonero 5. Amakuru aga gashakwa Ian Kankwasa omuri Mbarara.